lawi itu keberundian dadapan Mama Isora 10 100 di sana selingkar 2 adalah jemaah kita minta kepada beliau. Sembah menyembah kita pulang kepada Allah, salawat dan salam kita pulang kepada Nabi. Buah perundian kembali ke wakil pengulu. Anak kali di buah perundian pengulu ke Siambu gini tu panjang bakarek singkit pakai singkit kembali na pengulu. Ala ke singkit na jambu ke wakil pengulu gini ko di tantangan dia magai di harinan sarinang ko. Malang nak dapat ditulak, mujuan nak dapat dia raya. Panjang palapah singkit dari do panjang langkah singkit ke pintu. Mangko pulanglah orang tu kita karamatullah. Mangko bayimpunlah anak bapak kari kabiah ipa bisan 100 be arek karang nama dago. Mantan ka tanah na lambang karumpui na layu ka alam nan sunyi rasona lah samporono. Kok balayan lah sampai ke pulau, berjalan lah sampai ke batir. Pun batu nyolai, kok lain nan teraga takana takilan di hati. Allah ko patut di katangan, asu Allah kedua walung kamu itu benar lalu perundian pengulu. Yang mana tibono entar? Ndak di sepanjang perundian pengulu nan teranta ke Wakiambo lah diadai nang pakai dari cupak nang baisi. Rasono antara kita berdua adang. Saya nak bertukar jalan, saya nak bertukar sabui. Ambo buong pulau rundiang pengulu menyepi yang ke buah barino di dalam adai kanang pusako ketua nama itu pengulu. Bawa lah ketua pakai sebab menanti. Ambo pinjam pakai pengulu menanti ke sabah. Kira-kira. Oh pengulu. Perundian kembali. Sepanjang perundian pengulu nan teranta ke Wakiambo. Dia hari sebantau ko perundian pengulu lambo bo pulo kato bayo bana jong pakai kadapan yang mama nang 10 100 di sana selingkar 2. Rupono ada dapat pulo bana nan sapai pam nang suko di beliau mantau ke Wakiambo, diambo mantau ke Waki pengulu. Ala kantano diambo ke Waki pengulu gini tu di tantangan ko lain nan teraga takana tekilan di hati. Allah ko patut di ketangahan. Ketangahan lah kata beliau asu Allah kedua balun. Sekian perundian tiba Waki pengulu. Katangala kata beliau kurang lebih tempat tangan juniru kami tempuang. Kulah bawa bari beliau benar nang buantang ke Waki pengulu. Sampai intan. Sampai. Jadi santako perundian ambo lah intan 20 kato yo pakai nyapiang babarino kabake ninya mak kita orang 10 100 di sana selingkar 2. Tapi pulau mana supaya pam syukur di beliau mantap pakai intan mantap sampai oke ambil. Ala kata no di tantangan teragak tekana tekilan di hati dapati ketengah ala ketua beliau kurang lebih tepat tangan joniru kami tempuang kan itu mana lalu mantan Sina mana tiba pengulu? mantan Lai. tidak kada lagu lihat minta berlaku senang hati kami minta Nang perundian gitu pengulu. tu kate kalau ke tengah kami Kami tempuang tangan.